Yes, reka twongere tubasuhuze cyane kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abatwumva amasaha mu gitondo. Reka kandi tubifurize umugoroba mwiza kuri mwe mwese mutwumva amasaha y'umugoroba. Biraza guterwa no mutwumva muherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi tariki enye z'ukwezi kwa gatatu, turi mu mwaka wa 2024. Tuzindutse muri iki gitondo kugira ngo n'ubundi tubagezo amakuru agezweho, akaba ariko n'ubundi nk'ibisanzwe ari ya makuru tuba tugenda twibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukareba cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri uburasirazuba rero bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tuba twibanda mu ntambara cyangwa se mu rugamba rukomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe n'abambari bacyo muri rusange. Iki gitondo rero tukaba tugarutse n'ubundi tubazaniye amakuru akomeye cyane, akaba rero ari amakuru tugiye kugenda tubabwira ko muri iki gitondo n'ubundi habyutse urugamba rukomeye cyane. Urugamba rero rukaba ruri kubera hano muri Sud Kivu, ingabo z'abarundi rero zifatikanyije n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba n'ubundi bazindutse bataka umutwe wa M23. Ese biri kubera he, bimeze bite? N'amakuru tugiye kugenda tugarukaho, hanyuma kandi tukaza kugenda tugaruka n'ibindi no ku bindi byinshi birimo kugenda bivugwa hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo hari inkuru zitrendinga cyangwa se zivuga ko M23 yaba yikuye muri Rubero. Ese ibi ngibi byo bimeze bite? Turaza kugenda tubigarukaho, hanyuma kandi tuze kugenda tugaruka no ku byagiye bitangazwa yewe na bamwe mu bashigikiye cyangwa se kubabogamiye uruhande rwa guverinema. Byose turi buze kugenda tubireba. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda kuri subscribe niba ugeze kuri umuyoboro ari ubwa mbere, hanyuma kandi niba warabikoze icyo usabwa ni ugukanda like ndetse ukanasharinga iyi link cyangwa se iyi channel kugira ngo nawe uzajye uba mu wa mbere mu kubona amakuru. Tudatinze munyemere duhere mbere ko twinjira muri axe cyangwa se hano hari kubera imirwano. Ni munyemere manze mbabwire ko M23 ikomeje kugenda ikora operation zidasanzwe. Izi operation zikaba ziri kubera hano muri kino kirunga cya Nyiragongo. Izi operation icyo zigamije nta kindi akukaba ari kugira ngo iyi FDLR yagiye iva hano mu mujyi wa Goma igahungira hara muri Nyiragongo mu rwego rwo kugira ngo bikusanye bazongere bagabe ibitero kuri mujyi wa Goma, ndetse banagiye baturuka mu mpande zigiye zitandukanye hano haba muri za Rusayo, Rushagara, hara hose. Rero bakaba barimo kugenda bagendaga bikusanyiriza hano muri iki kirunga cya Nyiragongo. M23 ikaba irimo gukora operation zidasanzwe zo kubakura muri iki kirunga cya Nyiragongo. Nk'uko amakuru arimo kutugeraho nuko izi operation zatangiye mu cyumweru cyashize, ndetse yewe izi operation zikaba zirimo kugenda neza bitewe n'iki, bitewe nuko nyuma ko M23 iri kubagaho ibitero cyangwa se iri kubataka byo ku rwego rwo hejuru, bakaba barimo barahunga bava hano muri iki kirunga cya Nyiragongo bakanyura za Masisi, bikwirakwije cyangwa se rwose basa naho bambaye bitwikire ijoro, barangiza bagahunga bakerekeza za Nyabyondo. Kwikubitiro uko amakuru arimo kugenda angeraho uburyo ki izi FDL zirimo guhunga ziva hano muri Nyiragongo, barakubwira ko ngo ubwo navuganaga n'umutaramo cyangwa se n'imboni yanjye irimo hariya, yambwiraga ko ngo mu by'ukuri ahantu bari kuva Nyiragongo ngo bajya ahantu bita ngo ni Makombo, bakava Makombo ro bagera ahantu bita ngo ni bakava Makombo bagahita banyura ahantu bita ngo ni hejuru ya Kirorirwe. Bari guhita banyura ahantu, bari kuva ahantu bita Makombo bagahita banyura ahantu hejuru, bagaciyo hejuru ya za Kirorirwe, bamara kujya urenga aho ngo bakajya ahantu bita ngo ni bagahita bagera ahantu bita ngo ni kwa Domi. Aha rero kwa Domi ni ahantu bita ngo ni Bukombo ndetse cyangwa se za Sasi. Urumva donc bari kugenda bitwikiriye ijoro, barangiza none bakamanuka, bamara kurenga kwa Domi bagahita bagera ahantu bita ngo ni bahita ngo ni ahantu bita za Kanyangohe. Izo zose ni inzira bari kunyura,
ubwo tuvuge ngo bavuye kwa Domi hano za Bukombe bagahita bagera ahantu hita za Kanyangohe, bakava Kanyangohe bahita bagera ahantu hita Muhongozi, bakava Muhongozi bahita bagera ahantu hita ngo ni Nyampanika, hitwa za Nyampanika, bava za Nyampanika bagahita bagera ahantu hita ngo ni Igashanje, bakava Igashanje berekeza Bweru, bakava Ibweru berekeza ahantu bita ngo ni Bishingiri, bava za Bishingiro bagahita bagera ahantu bita ngo ni Macumbi. Aha Macumbi rero ngo iyo bahageze ngo bahita bahasanga n'ubundi ikindi cyama cya Nyatura, iyo n'umugabo bita ngo ni generali wa mugabo bita ngo ni generali Jean Marie, niho afite icyama cyangwa se wa mutwe n'ubundi ubarizwamo n'uwitwa generali Inyasi. noneho rero ngo bagera ahangaha bakaruhuka, bakabaha amazi bakanywa, barangiza gusoma ku mazi bagahita batangira bakerekera, bagafata inzira bakerekera aho bita ngo ni Ibibwe, bagera za Bibwe rero bagahita berekeza ahantu bita ngo ni Nyabikeri, bava Nyabikeri bagahita berekeza ahantu bita ngo ni Rukweti, bava za Rukweti bagahita bagera ahantu bita za Nyabyondo. ubwo nyine ubwo bamaze kugera muri Warikare, bamaze kuva muri teritwari ya Nyiragongo ndetse bagaca hano no muri teritwari ya Masisi, mpaka bahunze bageze muri Warikare. Izi FPR rero zari zirimo ahangaha rwose, abantu benshi bava bati nyamara zizajya zikora zigira gutya, zikore operation zibe zava hano muri iki kirunga cya Nyiragongo, zitere cyangwa se zigere hariya mu mujyi wa Goma, zikoremo ama operation. Ariko M23 nabo bahagurukiye kuzirasa cyangwa se kuzirwanya byo ku rwego rwo hejuru, bakaba rero bari kugira gutya bagakora operation hano muri iki kirunga cya Nyiragongo, bakazihindamo ubudehe, zarangiza nazo zikaba ziri kubona zisumbirijwe, rero zigahitamo gutangira guhunga zinyuze muri izo nzira nari ndimo ndababwira. Indi nkuru ngira ngo mbabwire nuko M23 ubu tuvugana irimo irashinjwa bikomeye cyane ngo kuba hano mu mujyi wa Goma yarashimuse abarwayi bagera ku 130. ariko ku rundi ruhande aba rero murabizi uyu muryango wa navango ni n'undi n'umuryango ushamikiye kuri Loni, kuko ni HCR irimo rero iravuga ko ngo M23 ngo yashimuse abarwayi 130 bari mu bitaro. ngo ibi bikaba byarabaye ngo tariki 28 z'ukwezi muri Gashyantare mu kwezi kwa kabiri, ngo nibwo M23 yashimuse abarwayi 130. abarwayi ngo bamwe yabashimuse ahantu bita ngo ni Sebeka, yahashimuse abarwayi 116. hanyuma rero ngo abandi bagera kuri 15 ibakura mu bitaro byitwa ni Health ni Here Africa, ni Here Africa, niho rero aba bangaba bandi bagera kuri 15 yabashimuse. bakavuga rero ngo ko aba barwayi ngo babashimuse, ngo M23 yabashimuse ibita abarwayi cyangwa se abasirikare b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. abandi rero ngo bakaba ngo yarabise ko ngo ari ingabo ngo n'ubundi ngo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. bakavuga rero ngo ko M23 ngo igomba kuhita isubiza abarwayi mu bitaro bakitabwaho ngo n'abaganga. nicyo kintu harimo kugenda batangaza, bakavuga ko rero M23 yabashimuse. ariko twagerageje kubaza cyane rwose kwibanda muri M23 kugira ngo tubabaze neza iby'abarwayi bari gushyirwaho. bavuga rero ko aba barwayi ibyo barimo kugenda babashinja, bavuga ngo nta barwayi bashimuse, ari ibinyoma byambaye ubusa. ngibyo rero ngayo nguko uko ibintu bimeze hano muri uyu mujyi cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru. ndagira ngo andi makuru tugiye kwinjiramo, wenda mbere yuko tujya muri byinshi, ndagira ngo andi makuru tugiye kwinjiramo twinjiranemo n'ubundi na Vincent mu yandi makuru arambuye. waramutse neza Vincent? Waramutse Faito. komera cyane. Dukomerane. Alright, ngo haye ikaze rero muri aya makuru yo muri iki gitondo. Urakoze cyane. amakuru yacu aribanda ku ngingo zitandukanye. turibanda mu burasirazuba bwa Kongo, tugere mu Burundi, kandi turareba n'amakuru numva ikiza tutahera ku makuru y'u Rwanda ko abantu baba bayakeneye nayo. Niba ariyo ubona biri ngombwa rwose nabyo birashoboka cyane ariko cyane pe. twaheraho kuko buryo ujya gutera uburiza arabwibanza pe.
Reka duhere ku makuru yerekeranye n'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza. Urabizi yuko hamaze iminsi nkubiri ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, abaminisitiri batandukanye bazenguruka ibihugu by'Uburayi basaba yuko u Rwanda rufatirwa ibihano kubera ko rushinja ibinyoma ko rwifatanya n'umutwe wa 23 kubuza umutekano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko u Rwanda rukaba rutarahwemye kwerekana ko ibyo ari propaganda ya Kinshasa ishaka kugira ibibazo byayo ikabitera ku Rwanda. Ubwongereza rero bwafatiye ibihano u Rwanda ku byerekeranye n'imikoranire y'iterambere. U Rwanda nabwo rwerekana ko ibyo byemezo bidashobora gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'ibyo bibazo, ko u Rwanda ruzakomeza gukora igishoboka cyose kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bubone umutekano, kuko kubura umutekano ku burasirazuba bwa Kongo bigira ingaruka ku Rwanda. U Rwanda rukerekana buryo ki M23 ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo, ariko Kongo ko ikomeje gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo ndetse n'iyindi bibuza umutekano u Rwanda. U Rwanda narwo rwahise rufata icyemezo yuko rukwiye kwishyuza leta y'Ubwongereza amafaranga angana n'amadolari miliyoni 50 z'amapawundi, ayabishyuza kubera amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza ku byerekeranye no kwakira abimukira. Urabizi ko leta y'Ubwongereza yahuye n'ikibazo cyo kugira abimukira benshi baje mu bihugu bidakurikije amategeko, bagatakambira u Rwanda yuko bagirana amasezerano kugira ngo abimukira baze kuba mu Rwanda mu gihe bagisuzuma amadosiye yabo. Ubwongereza bukageraho aya masezerano ntibuyakurikize, ariko u Rwanda rwarakoresheje amafaranga menshi cyane mu gukora ibizatuma abimukira bakirwa. U Rwanda rero rwafashe icyemezo cy'uko rukwiye gusaba Ubwongereza kubahiriza ayo masezerano, hakishyurwa amafaranga yose u Rwanda rwatakaje mu kugira ngo rwakire abo bimukira. Kubera ko n'ibikorwa byinshi Ubwongereza bwagiye bukora bwagiye bugaragaza yuko atari inshuti nziza. Ubwongereza bwari bwarasabye u Rwanda rero ko rwareka kwishyuza ayo mafaranga hashingiwe ku mubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi, nk'uko twari tubizi ko hari umubano mwiza ibihugu byombi byari bifitanye. Cyakora Ubwongereza bwatumye u Rwanda rutera icyizere kubera yuko hari ibihano byafatiwe nk'uko bivuze, nyuma yo guhatanira ko u Rwanda rukuraho ingamba zo kurinda umutekano ku mupaka warwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikiyongeraho amagambo mabi agamije gusebya u Rwanda aherutse gutangazwa na minisitiri w'Ubwongereza ushinzwe Afurika witwa Rod Collins, ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza tariki ya 26 Gashyantare 2025, akabeshyera minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ko bavuganye ku kibazo cy'abamayimayi ndetse n'abakodeko n'aba-ADF bishe abaturage ba Kongo bunyamaswa, akavuga ko yakivuganyeho na minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi batarigeze babivugana. U Rwanda rukabibona nk'agasuzuguro, rukabibona nko gusebya u Rwanda, ndetse u Rwanda rubasaba n'ibisobanuro ko bakwiye kugira icyo basobanura. U Rwanda rutumira ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda kugira icyo abivugaho. Mu by'ukuri u Rwanda rubona ko rudakwiye kuba rukomeza guceceka ku byerekeranye n'amasezerano rwagiranye n'Ubwongereza. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rero Randa Makoro yatangaje ko u Rwanda rugomba guhabwa amafaranga nk'uko biteganywa n'amategeko. Urabizi yuko amasezerano ubundi iyo asinywe hagati y'abantu babiri babaye itegeko, nicyo u Rwanda rushingiraho rwishyuza aya mafaranga Ubwongereza. Ni miliyari hafi 89 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda u Rwanda rwishyuza Ubwongereza. Ikindi u Rwanda rwamaganye ibyemezo bya leta ya Canada ku bihano leta ya Canada yafatiye u Rwanda byerekeranye n'ubucuruzi
Canada ishingiye ku mabwire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko u Rwanda rufite ukuboko mu mbaraga ya 23 ifite. Ariko u Rwanda rwabanje kwerekana yuko ibi ngibi by'uko Kongo izenguruka amahanga ivuga u Rwanda rwerekana nk'igihugu kitabanye neza nabo, kibateza ibibazo ko bitazakemura umutekano wabo kandi bitazakemura ibibazo byabo. U Rwanda rero ntiruhema kwerekana aho ruhagaze mu byabaye byose. Numva twakomereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero. Yes, dukomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Gisekedi, ubwo ndahita tujya kuri iyi nkuru. Gisekedi yahaye USA ruswa ngo imufashe guhasha M23. Iyi nkuru urayivuga iki? Nibyo nk'uko bivuga, nyuma y'uko Gisekedi akoresheje imbaraga bikanga ibikoresho by'intambara bikigarurwa na M23, agakoresha abarundi nabo ntibagire icyo bimunanira bamufasha, agakoresha abacashuru mu guhangana na M23, agakoresha abo muri SADC nabyo bikanga, agakoresha FDLR, agakoresha na Wazalendo. Yanze ayobotse gukoresha ruswa kugira ngo arebe yuko yamufasha guhangana na M23. Gisekedi rero yemereye ubutegetsi bwa Washington ko yabuha ibidombe by'amabuye y'agaciro kugira ngo babashe kumufasha guhangana na M23, aho yabemereye miliyoni n'igice y'idolari kugira ngo bagire ikintu kimwe bakora nibura cyerekana yuko bamufasha guhangana n'umutwe wa M23. Hanyuma ubwo azajya abaha amafaranga cyangwa azajya abaha ibinombe ari byo bacukura? Hari aho azajya atanga amafaranga, hari aho azajya atanga ibinombe, ababyemera ati hano niho muzacukura. We icyo yakoze ni ukwerekana yuko bakwiye kuba baza muri Kongo bakamufasha guhangana na M23 mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bw'igisirikare. Akaba ari amasezerano ashingiye ku yari yigeze abaho ku itariki 19 z'Ukwa 2024, aho bari bafashe kompanyi y'Kinshasa bakayiha uburenganzira bwo gukorana na kompanyi yo muri Amerika mu gucukura amabuye y'agaciro. Bakaba bavuga yuko rero bazafata Washington nk'ikigega cya Kongo izajya gifata amabuye y'agaciro yo muri Kongo kikayabyaza umusaruro kandi kiyacukura uko cyishakiye. Abasesengura mu gihugu bagaragaza yuko ibi ari ruswa y'amabuye y'agaciro kugira ngo ihabwe Perezida Trump maze abafashe ibyo bifuza byose, kugira ngo ibyo bavuze byose bere kureba ku ruhande ahubwo bahita babikora batabanje gutekereza inyungu y'abanyekongo muri rutange, ahubwo barebe ku nyungu za UDPS ndetse na Perezida Tshisekedi. Hanyuma se kubite wenda tujya kuri izi nkuru n'ubundi z'imiriro, ariko mbere ko tuzinjiramo tubanze duhere kuri iri tangazo ryasohowe na Lawrence Kanyuka. Ni itangazo ngo 23 yagaragaje ko hari ibitero byagabwe ku munsi w'ejo tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu. Ibitero ngo bikaba byarasize byishe benshi ndetse binasenya inzu nyinshi z'abanyamurenge. Nibyo Lawrence Kanyuka bicishije ku rubuga rwa Twitter, yanditse yuko abanyamurenge bakomeje guhura n'ibitero bitoroshye mu duce batuyemo twa Fizi, twa Mwenga, twa Itobwe. Ibitero bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo, harimo FDLR, harimo abarundi, harimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro itandukanye na Mayimayi. Lawrence akavuga yuko inkambi y'abakuwe mu byabo n'intambara ejo yatwitswe, abasivile benshi bakicwa, harimo n'umupasiteri wishwe, imidugudu myinshi mu by'ukuri abaturage bari bayituyemo bakayikurwamo n'izo ntambara. Avuga yuko ibyo bitero bikwiye guhagarikwa nk'uko yabitangaje ku rubuga rwa X, kandi n'abanyamurenge batandukanye bagiye babyamagana, bagiye berekana buryo ki abanyamurenge bari guhohoterwa mu bihe bitandukanye.
ariko Kiseke itabifitemo uruhare, aho kumva ibibazo bafite ahubwo akaberekana nk'abanyamahanga, aho avuga ko ari abanyarwanda, bamwe mu bakongomani bakabakangurira kuva i Murenge ngo bahunge. Urabona ko abanyamurenge bari mu kaga n'ibi bihe M23 ihanganye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nyuma y'uko twirwaneho isinyanye amasezerano na AFC 23 yo gufatanya, by'abanyamurenge byarushijeho kuba byinshi kurenza uko byaba. Ni hatari. None se wenda iyi nkuru tuyivuyeho tubanze tugaruke hano i Murenge, aho n'ubundi biri kuvugwa cyangwa se amakuru angezeho muri iki gitondo, arimo aravuga ko n'ubundi aha hantu habyuke imirwano. Ngo M23 ahantu bita za Sange, ahantu bita Sange M23, ngo abasirikare bayo niho benshi bari. Ngo muri iki gitondo rero ngo hakaba hari ibitero bya FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi babyutse bayigabaho. Ibitero byaba ari ibitero mu by'ukuri waba wamaze kumenya ku by'ibi bitero? Ntabwo ari uyu munsi gusa ibitero byatangiye, kubera yuko ibitero bimaze iminsi kuva M23 itangaje yuko igiye kubohora Uvira. Abawazareno bafatanyije n'ingabo za FARDC n'abarundi, za FARDC n'abarundi ndetse n'indi mitwe myinshi zatangiye gutera twirwaneho. Iyo tuvuze twirwaneho ubundi ntawe bitandukanye na M23 kubera amasezerano bagiranye. Niho rero n'ubundi bakomeje n'uyu munsi bakomeza ibitero muri Fizi, bakomeza Mwenga, bamanuka mu midugudu ya Magasha, bajya aho bita Bivumu, bajya aho bita Bikerekere, bajya mu midugudu bita Abara, bijya mu bita Hanzi, ndetse no muri lokalite bita Bibokoboko. Aha rero bakomeje ibitero bagira ngo basatire umujyi bita Baraka. Mu by'ukuri ubona yuko M23 ikimara kwifatanya na twirwaneho, FARDC n'abambari bayo batayoroheye, kuko nk'ubu muri iki gitondo intambara iri kubera aho bita Kivumu, aho bita Kibiziba, aho bita Gipimo ndetse na Nyagishasha, ari hafi y'umurenge bita Rurenge muri Fizi. Ko numva bitoroshe. Ubwo biraza kuba biragaragara ko rero buriya n'ubundi mu masaha make dushobora kumva hari abandi baturage mu by'ukuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa zasenya abandi zirabica. Nibyo kuko nk'uko bigaragaje abaturage benshi barimo barababuriramo ubuzima, nubwo nta mibare iratangazwa nyirizina y'ababuze ubuzima mw'ibi bitero, ariko mu by'ukuri abantu benshi bari gupfa kandi hagapfa abasivile, ntihapfe abasirikare bari guhangana. Uretse kwandika nk'uko yabivugaga rero ngo ibitero bikwiye guhagarara, tukeke ko M23 ishobora kugira uruhare mu kubihagarika, kuko nk'ubu hamaze kwitwa umupasiteri bita Rutonda Matiyasi w'imyaka hagati ya 35 na 70. Hamaze kwitwa uwitwa Kayani Karuciye w'imyaka 60. Aba bose bari batuye mu mudugudu bita Bokoboko. Ni mu misozi rero ya Mirembwe hariya, bakaba yishwe n'abazarendo bari babateye nyine, kuko ubusanzwe basanzwe bazira abo mu bwoko bw'abatutsi, bakaba babishe kubera uko bavutse. Mu by'ukuri ubona ko n'abandi dushobora kugenda tumenya andi mazina mu bihe bitandukanye, nk'uko twagiye twumva byatangiye muri za 2017 abanyamurenge bibasirwa. Dushobora kumva n'abandi bagenda bitwa nk'uko n'aba ngabo twabumvise, kubera ibitero n'ibitero birimo intwaro zikaze, intwaro ziremereye, aho banakoresheje drone urabizi bica amakanika. Bashobora kongera kuzikoresha nk'uko tugenda tubona amakuru atandukanye ahava.
aha reka tuze kubireba gusa iyi mirwano ikaba irimo iragenda rwose ivuga ko ngo n'ubundi ngo ibitero byinshi ngo biri kugenda bikorwa cyangwa se bigabwa n'ubundi ngo na za ndege zitagira abapilote za drone ngo zikaba arizo ziri gukora ibitero ahanini. Izi ni indege rero n'ubundi rwose zo ngo zica benshi izi ndege, ariko uko byaba kose ubwo umuti kuva twamaze kubona ko mu 23 cyangwa se Lawrence Kanyuka atangiye kugenda avuga kuri ibi bitero by'abagabo, ubwo biragaragara ko ko bigomba guhagarikwa, biragaragara ko bashobora kuba hari icyo bari gutegura kuba bakora kugira ngo ibi bitero by'izinga biri kwivugana abasivile benshi ndetse bigatwika n'inzu z'abaturage bibe byahagarika. Hanyuma Vincent, wenda duhita dusimbukira kuri iyi nkuru ivuga ko Muhoozi Kainerugaba yabonanye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nkuru urayivugaho iki? Babonanye ryari, bahuriye hehe, baganiye ibiki nk'umuntu wabashe gukurikirana iyi nkuru? Nyuma y'uko Muhoozi Kainerugaba bitangaje ku rubuga rwa Twitter avuga y'uko agiye kuza mu Rwanda kongera gusura u Rwanda, mw'iki cyumweru yahise ahaza n'ubundi nk'uko yari yabitangaje. Twibuke yuko Muhoozi Kainerugaba ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Rero ku cyumweru niho yari i Kigali, aho yari yitabiriye inama yo mu rwego rwo hejuru yagombaga kumuhuza na perezida Paul Kagame. Nyine bikaza nyuma y'uko yari yabitangaje ku rubuga rwa Twitter rwiwe. Yari yanatangaje yuko ateganya kugira ngo gusinyana amasezerano y'igihango hagati ya Uganda n'u Rwanda. Akaba yarabikoze nk'uko mbikubwira, nyine abinyujije ku rubuga rwa X kuko akunda kwandika cyane. Avuga yuko igihugu cye cyiteguye kwifatanya n'u Rwanda mu gihe haba hari ikirunga umutekano, cyane ko yakunze kugaragaza ko uwabuza mu Rwanda umutekano aba abujije Kongo umutekano. Ibyo baganiriye rero ntabwo byashyizwe hanze, ariko dusanzwe tuzi ko general asanzwe ari inshuti n'u Rwanda. Atakunda gutangaza ibintu byinshi bitandukanye mu Rwanda, akunze kugaragaza yuko perezida Kagame ari inshuti ye, nk'uko nyine n'ubundi yabigaragaje kuri Twitter. Yaravuze ko uwo ari wese uzatera kimwe mu bihugu biri hagati ya Uganda cyangwa u Rwanda azaba atangije intambara hagati y'ibihugu byombi. Mu by'ukuri ubona yuko urebye ibyo baganiraho byerekeranye n'umutekano kurenza ibindi bitewe n'ibyo yagiye yandika ku rubuga rwa Twitter. Akunze kwitabira inama nyinshi zihuza ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Uganda. Nyine yari iheruka kubera mu Rwanda mu kwezi kwa gushima ukwezi, ndetse n'iyabereye imbarara muri Gashyantare, nayo yari arimo yiga ku mutekano wambukiranya imipaka. Ubona mu by'ukuri Kainerugaba igihugu cy'u Rwanda yarakigize inshuti nyuma y'uko hari ibibazo hagati ya Uganda n'u Rwanda, ariko akaba umuhuza muri ibyo bibazo. Ubwo reka turebe iyi nkuru irimo irajyana n'ubundi, ndagira ngo tuyijyaniranye n'iyi nkuru ivuga ko ngo M23 bihuha byera bikwirakwizwa ejo ko ngo M23 yaba yarikuye mu mujyi cyangwa se hano muri teritwari ya Rubero. Impamvu ngira ngo tubihuze nuko n'ubundi tuzi neza ko muri Rubero centre harimo ingabo za UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda. Ese ibi byo urabivuga iki? Ibyo ni ibihuha byakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'abafatanyabikorwa ba Patrick Muyaya. Urabizi ko Patrick Muyaya yavuze yuko azakoresha social media mu guhangana na M23 ndetse n'urugamba rwose bahanganye muri M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Akunda gukoresha rero abantu ku mbuga nkoranyambaga batangaza ibihuha byerekeranye n'urugamba rubera mu burasirazuba. Nibwo buryo ki rero batangaje yuko M23 yavuye muri teritwari ya Rubero ariko mu gace ka Kipese.
M23 ariko ntabwo yavuyemo nk'uko byatangajwe, iracyarimo. Yahise inaboneraho ejo gukora inama n'abaturage muri aka gace nyuma y'indi bari bakoze, bongera kubaganiriza babwira ko bakwiye kwirinda ibihuha kandi ko bakwiye kumvira amategeko n'amabwiriza abayobozi babo baha, ko batazabatererana, ko baje kubabohora kugira ngo bakize umutekano muke bahuranaga nawo, ibibazo bahuraga nabyo batezwa na Wazalendo ndetse na Mayimayi na Codeco. Mu by'ukuri bagaragariza abaturage yuko batazabatererana igihe cyose bazahora bari kumwe nabo. Bisa n'ibyari byabaye mu mujyi wa Goma n'ubundi, aho guverineri wungirije Willimanzi ndetse na minisitiri w'uburezi witwa Chantal na meya w'umujyi wa Goma basuye amashuri bareba uko ibizamini biri gukorwa bisoza igihembwe cya kabiri. Aba bayobozi bakaba barihumurije abanyeshuri, bakizeza abayobozi b'ibigo ko bazabafasha mu gukomeza guteza imbere uburezi, kandi bakaba bizeza ko bazakora ibishoboka byose kugira abanyeshuri babone ibyo bakwiye kubona n'abarimu ibyo bakwiye kubona. Bikaba byaraje nyuma n'ubundi ibyari byatangajwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa buhagarika amashuri ari mu burasirazuba bwa Kongo, bivuga yuko nta mutekano uhari, ko abana barimo bajyanwa mu gisirikare ku ngufu na M23 ko batari kwiga, bakavuga ko bazagena ubundi buryo abanyeshuri bo muri bice baziga. Ariko bwari uburyo bwo kugira ngo bangishe M23 abanyeshuri ndetse n'ababyeyi bari muri biriya bice, babereke yuko badakeneye yuko abana babo biga, ariko ari umutima mubi udafite aho uhuriye no gukunda igihugu. Hanyuma tugaruke muri Bukavu gato, cyangwa se dufatemo nk'iminota 10 tugaruke ku mirwano yahabereye ku munsi w'ejo. Imirwano twavuze yabaye iba mu gihe gito nyuma y'uko ngo ibi bibaye. Amakuru ufite andi mashya ni nayahe? Dore ko ngiye amwe mu makuru nari mfite ari uko ejo 23 muri kara gace basatse inzu ku nzu bari gushakisha izi Wazalendo. Wowe nahe makuru ufite kuri biriya bintu byabaye ku munsi w'ejo? Nibyo nk'uko bivuga, nyuma y'uko M23 ihanganye n'aba Wazalendo bari bagerageje gukora udutero 10 muri Bukavu, M23 yahise izenguruka inzu ku nzu igenda isaka kugira ngo irebe abantu bahingisha. Ikimara rero gukora uko gusaka, Wazalendo yafashe ndetse n'intwaro yafashe, irabajyana nyine bashyikiriza izindi nzego, ariko umutekano urahari, nta kibazo. Abaturage barimo barakora nk'uko basanzwe bakora, ariko abangaba muri Wazalendo bateye ntabwo babashije gucika bose. Hari bake bacitse, hari n'abandi bafashwe, abandi nabo bararaswa. Uravuga ko abarwanyi bari boherejwe n'uwitwa Fokamike, nta n'umwe wabashije gusubira mu misozi bari baturutsemo, kuko M23 nyine yabarashe, ahubwo bari baturutse ku rundi ruhande nibo bake muri bo basubiyeyo. Igitero cya mbere cyari cyajemo abenshi bagera muri 12, abo ngo nta n'umwe wasubiye inyuma kuko 7 barafashwe, abandi 5 bararaswa. Abari baturutse ku rundi ruhande bo harimo abaturutse n'abaraswe bakeya. Ubwo bivuze ngo inzu zose bazisatse, nta witwa umusirikare cyangwa se umuzalendo ugaragaramo? Ntabwo zirasakwa zose, basatse nkeya, ariko ibyo bikorwa birakomeje kugira ngo bazenguruke agace kose ka KTV ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Bikaba bivuga ko hateguwe na operasiyo kujya kuri KTV hose, bakareba mu bihuru, bakareba mu myobo,
kugira ngo bamenye umuntu wese uri mwa ziriya nzu, uri mwa biriya bihuru, uri mu myobo, ushobora guhungabanya umutekano w'abaturage. yes, indi nkuru wenda navuga ku yandi makuru ni uko ngo ahangaha ngo abaturage ngo benshi ngo bari bahaye amakuru wazarendo bitewe n'uko 23 ari gutegura operation ng'abasirikare benshi bayo ngo babonaga bamwe ngo bari kuva hano nyine ku madefense berekeza n'ubundi ahantu bitazasanje ndetse na za Ruberiyo hejuru ngo ariyo bari kujya, ngo niyo babonaga abaturage ngo babonaga barimo baragenda, bityo ngo niyo bari gutanga amakuru kuri wazarendo, ngo wazarendo zikabibonera mu magurupe, gutyo nazo zikaza muri uyu mujyi wa Bukavu, zarangiza zikaza zigahohotera cyangwa se zikangiza umutekano wabo. Abaturage ni nk'iki wabavugaho? N'ubundi bari gukwirakwizwa ibihango M23 ntayihari, bigatuma izi wazarendo ziza. Abaturage bose bayobotse M23 hano muri Bukavu. Harimo abaturage ubundi bakiri ku ruhande rwa leta. Ntabwo rero bari bumva neza M23 ko ibazanira umutekano, kwije kubafasha mu iterambere. Harimo abagize ya myumvire ya leta ya Kinshasa yuko M23 bagizwe n'abanyarwanda atari abakongomani. Kandi ko kubanga ya mvugo y'urwango yakwirakwizwaga na Kinshasa, ya mvugo yo kwerekana M23 ko atari abanyekongo ikibarimo. Akaba ariyo mpamvu bahamagarira bamwe muri bo wazarendo kuza kubuza umutekano mu bice barimo. Ariko icyo navuga ni nka kwa kundi nyine umuntu atema ishami ry'igiti yicariye, akaba adashaka ko igihugu cye gitera imbere cyangwa kigera ku ruhando mpuzamahanga nk'uko ibindi bihugu bimeze, urumva ari kwisenyeraho. numva abaturage bagiye kuzatera bazatema igiti bakicaho, umugani wawe. Moise Katumbi rero ngo yerekanye ibyamunze RDC. Ibi bintu Moise Katumbi capwe uyu mugabo rwose wazakatanga yaba yavuze yaba yashyize hanze byaba byaratumye Kongo izahara bigeze ahangaha, byaba ari ibiki? Moise Katumbi nk'uko amenyereye kunenga ubutegetsi bwa Kinshasa, yagarutse ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, avuga ko ikibazo gihari cy'umutekano muke cyatewe na Felix Tshisekedi, kubera yuko imiyoborere yiwe ntayo, kubera imiyoborere yiwe irangwa na ruswa, irangwa no kunyereza umutungo w'igihugu, irangwa no kwiba imitungo y'abaturage, cyane cyane ko Tshisekedi atatsinze amatora, nk'uko yabitangaje ko yibye amatora, afata imashini zari zigenewe gutora bakazijyana mu ngo zabo. Avuga yuko rero ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange cyatewe n'ibi ngibi bya ruswa ndetse n'imiyoborere idahwitse. Avuga ko umuti wo kugikemura ari uko Tshisekedi yakegura ku butegetsi, akareka abakongomani bo bakitorera undi muyobozi bakikemura ibibazo byabo. Ubwo urumva ko n'ubundi nawe arerekeza kuri bya bintu n'ubundi basanzwe bavuga. Perezida Ndayishimiye akomeje kugaragaza ko abagize M23 atari abakongomani. Uyu mugabo Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, ngo akomeje kuvuga ko M23 atari abakongomani, ari naho akomeje kugera n'ubundi akorana cyane na Tshisekedi mu kugaba ibitero kuri uyu mutwe, ndetse akanafatikanya n'izi ngabo za FDLR mu gutegura umugambi wo kuba batera u Rwanda ngo bagakura ubutegetsi buriho. Uyu mugabo uramuvugaho iki, Vincent? Perezida Ndayishimiye nk'uko aherutse kubitangaza mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bakorera mu gihugu cy'u Burundi, yagaragaye avuga amagambo ubona yo kwishongora ndetse no kwirata ku banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, aho yavuze yuko abagize M23 ntibemera kwitandukanya n'ingabo z'u Rwanda,
kandi bakabigaragariza ibimenyetso ko bitandukanyije nazo. Kongo ubutegetsi bwa Kinshasa buzemera kuganira nabo. Ibi ngibi bikaba bigaragaza ko perezida Tshisekedi na Ndayishimiye nyine bakomeje umugambi wabo wo kwerekana yuko abagize M23 atari abanyekongo, ariko akaba ari umugambi mubisha mu by'ukuri wo kugirira nabi abakongomani atari ukubifuriza ibyiza. Ukabona Tshisekedi rero yarafashe Ndayishimiye nk'umufatanyabikorwa wiwe w'ingenzi, ariko hagamije ikibi, na Ndayishimiye nawe akifata nk'umuvugizi w'abaturage ba Kongo mu nyungu ziwe, ariko atari inyungu z'abanyekongo, kuko ibyo avuga ubona nta shingiro bifite kandi ukabona ntaho bigeza Kongo. Nta mutwe n'ikibuno biba bifite, nta mutwe n'ikibuno, kuko birazwi ko abanyamurenge cyangwa aba bagize M23 ari abanyekongo, bitewe n'uko byagiye bisobanurwa uko imipaka yakaswe. Niba rero muri twirwano barihuje na M23, abandi benshi ni abanyamurenge, ariko Ndayishimiye akaba bagaragaza n'abatari abakongomani. Ni ikigaragaza umugambi mubisha wa Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye ko ukomeje. Ndayishimiye ariko n'ubundi umugambi aracyawukomeje wo gutegura cyangwa se gukorana na FDLR. Byo ni ibisanzwe kandi bigaragara n'abayobozi ba FDLR babasiniya nka Gakwerere yarabigaragaje ubwo ejo bundi agezwa mu Rwanda. Ntabwo bikiri ibintu byo guhengeza. Mu byo Gakwerere yagaragaje harimo ibiki, wenda twabigarukaho kugira ngo abantu bumve neza ko iyi mikoranire cyangwa se ibyo turi kuvuga bifite ishingiro. Yagaragaje yuko bakoranye na SAMIDRC, ubutumwa bwa SADC buri muri Demokarasi ya Kongo, bugizwe na Malawi, Tanzania na Afurika y'Epfo. Garagaza ko bakoranye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arizo FARDC. Garagaza yuko bakoranaga na Wazalendo, ndetse agaragaza by'umwihariko ko bakoranaga na perezida w'u Burundi biciye mu ngabo z'u Burundi nyine ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ko bagiye bajya mu bihe bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi gupanga uko bazatera u Rwanda nuko bazakomeza guhangana na M23. Ngibyo rero uko ibintu bimeze rwose. Urumva ko bakomeje gutegura umugambi utari mwiza. Iyi nkuru ivuga ko amashuri i Goma yatangiye ibizamini bisoza igihembwe. Nayivuyeho iyo twamaze kuyivugaho. Minisitiri w'intebe wa RDC yatangiye ibikorwa byo guharabika u Rwanda. Uyu mugabo ntabwo ari ubwa mbere aharabitse u Rwanda. Ni umugore? Ni Suminwa. Yes, yikaje kwite Suminwa. Ubwo ngera ari ntangiye kuzana Patrick Muyaya, niwe nari ntangiye kwidutiraho cyangwa se gufokasingaho. Nawe ntabwo aba yoroheye rwose u Rwanda, ndetse yewe ahagenda akomeza kugenda arushyira imbere nawe mu kuvuga ko rwose ngo M23 ngo ari abanyarwanda. Akunda kubikora nawe, ariko uyu nguyu ni Judith Suminwa, minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yatangije ubukangurambaga yise ngo Kongore Terena, aho bavuga yuko buno bukangurambaga bugamije kwamagana u Rwanda ngo rwabateye. Avuga yuko agiye kuzenguruka intara zose akangurira abaturage ndetse ibyiciro byose bitandukanye gufatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo kurwanya M23. Akaba yaranaboneyeho guhita atanga miliyari y'amafaranga ya Kongo ngo yakusanyijwe n'abaturage ngo kugira ngo bashyigikire ingabo za Kinshasa mu guhangana na M23. Ibi ngibi akaba bikora agaragaza u Rwanda nk'igihugu
cyabateye agaragaza u Rwanda nk'igihugu kidakwiye. Mu by'ukuri ubona ko iyi kongere terema nta kindi igamije uretse gusebya u Rwanda. nk'ayo nguko niko ibintu bimeze. Ubwo reka tuze kureba mu masaha ari imbere ikiri buze gukurikiraho. Nta yandi makuru ufite? Amakuru ni menshi, nkaho Gisegeti yatangiye gufungura abari bafunze ku mpamvu za politiki, yagiye afunga mu bihe bitandukanye, ariko bikagaragazwa yuko yagiye abafunga barengana kuko yabashinjaga kumuvuga nabi. Aba rero yagiye abafunga mu bihe bitandukanye, akabafunga agaragaza yuko bangamiye ubutegetsi bwiwe. Ejo rero niho yatangiye gutanga ibyo twakwita imbabazi, niba arizo kuko yazihaye abantu babiri, aho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu ariho yasinye itegeko rirekura umunyepolitiki witwa Seti Kikuni, akaba perezida w'ishyaka bita Piste pour l'Emergence du Congo. Akaba ari umwe mu bantu batatu bahawe imbabazi na perezida Tshisekedi. Uyu yari yafunzwe kuva muri Kanama 2024, akatirwa igifungo cy'umwaka umwe. Ari mu bantu ba mbere rero bahawe imbabazi, bahabwa n'uburenganzira bwo kwishyura ukizana bashingiye kuri izo mbabazi. Ukaba harafunguwe undi witwa Mike Mukebayi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi. Influencer kuri social media witwa Denise Dusocoyi, bafunguwe ku wa mbere ku itariki ejo 3. Bamwe bakaba bari bagiye bafungwa mu bihe bitandukanye. Nk'uyu Seti Kikuni yafunzwe mu kwezi kwa 9 muri 2024, yari yigeze kwiyamamaza kuba perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2018. Yari yafashwe arafungwa mu buryo budakurikije amategeko nk'uko abari hafi babitangaza. Bari undi perezida rwa Kongo rwitwa Anel. Mike Mukebeye yari umudepite ku ntara ya Kinshasa, yari yatawe muri yombi nawe mu mezi makeya ashize, yari amaze igihe gitoya muri gereza. Bigaragara ko nyine ari kubafungura kugira ngo abiyegereze nyine bakomeze kumufasha kuvuga nk'uko atawe kubivuga. Ntabwo ariko abandi barabafungura nk'uko byari byitezwe. Afungura bakeya bitewe n'inyungu afite mu kubarukura. Andi makuru ataracyara n'avuga yuko mu bice bya Rubero imitwe yitwaje intwaro ikomeje gushyira abana mu gisirikare, aho hari amashuri yafunze kubera yuko abana bigagamo bagiye mu mitwe yitwaje intwaro. Imiryango itandukanye ikaba ibyamagana. Ibindi ni uko ikirego cyatanzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iregamo sosiyete ya Apple cyatewe inshuti mu Bufaransa. Kimwe mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irega sosiyete ikomeye y'Abanyamerika ya Apple gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga gukoresha amabuye y'agaciro y'iki gihugu, gukurwa mu bihe by'amakimbirane. Ubutabera bw'Ubufaransa bwateye utwatsi icyo kirego rero cya leta ya Kinshasa. Bifatwa nk'ikimwaro kuri Kinshasa. Ubutabera bw'Ubufaransa bwashyinguye ikirego cy'iki gihugu cyari cyatanzwe mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize, aho cyari cyareze iyi sosiyete ya Apple ishami ryayo ryo mu Bufaransa guturuka mu makimbirane, cyane cyane avuga ko aturuka mu burasirazuba bwa Kongo. Mu cyemezo cyafashwe ku itariki 18 Gashyantare 2025, hanze ku itariki 27 n'abanyamategeko bunganira iyi Apple bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika cyangwa bihagije byatanzwe.
ubutegetsi bwa Kinshasa buregaye ko gukoresha amabuye y'agaciro ari mu bwoko bwa ete, tatane, tangasitani na zahabu mu gutunganya ibikoresho byayo bikomeye, bavuga yuko amabuye yakuwe mu bice by'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uburasirazuba udurwa n'umutwe wa M23 nyuma yo kwirukana ubutegetsi bwa Kinshasa. Igihugu kandi kivuga ko ngo aya mabuye y'agaciro anyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rutahwema kugaragaza ko ari ibinyoma kandi rukerekana ahacukurwa amabuye y'agaciro. Kongo Kinshasa rero ivuga ko aya mabuye y'agaciro yoherezwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, inashinja ibindi byaha binyuranye birimo kwakira no gukoresha amabuye y'agaciro y'amimbano no guhishira ibyaha by'intambara. Ubutegetsi bwa Kinshasa ariko ntibwahise burekeraho, bwiyemeje gukomeza guhanyanyaza bukareba yuko bwatsinda iyi sosiyete, uko byatangajwe n'abanyamategeko bunganira leta ya Kinshasa harimo William Boruto na Vincent Bressy. Ubwo iki kirego cyashyinguwe ariko kuri bo ngo kirabogamye, bavuga ko bazajuririra ubushinjacyaha bukuru bw'urukiko rw'ubujurire rwa Paris. Abanyamategeko bombi bavuze ko icyemezo cyafashwe n'ubushinjacyaha bw'i Paris kidashobora gukoma mu nkokora ibyo leta ya Kinshasa yiyemeje, bakakuvuga ko nibiba ngombwa hazakoreshwa n'izindi nzira zo mu birego mbonezamubano kugira ngo hashyirweho umucamanza wihariye kuri iki kirego. Mu gihe sosiyete ya Apple yo ihakana yivuye inyuma ko ibirego byose ishingwa na leta ya Kongo Kinshasa ari ibinyoma, kuko birebana n'ibyaha by'intambara byavuzwe muri iki kirego, ko ubutabera bw'Ubufaransa bwagirwa inama kugana ubushinjacyaha bw'igihugu bushinzwe kurwanya iterabwoba bufite mu bubasha ibirego nk'ibi. Apple rero ivuga yuko mu by'ukuri itakwiye kurega ibi byaha, ko icyagakwiye kuba gikurikirana ibi byaha ari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Uretse iki kirego cyari cyashyikirijwe Ubufaransa, bukaba bwagitera utwatsi, hari n'ibindi birego byatanzwe mu Bubiligi byose bibwira isosiyete ibi byaha. Ibirego nk'ibi bya leta ya Kinshasa byakunze kuzamurwa cyane bigamije gushinja u Rwanda ibinyoma amabuye y'agaciro muri iki gihugu, mu gihe nta kimenyetso na kimwe kibigaragaza. Ndetse iki gihugu kikaba cyarakunze kubyamaganira kure igihugu cy'u Rwanda, biba bikomeje gushimangirwa n'ibyemezo bifatwa n'ubutabera bw'ibihugu binyuranye bitewe utwatsi ibirego nk'ibi bya Kongo. Iyi ni inkuru dukesha muri Afurika kuko yayanditse nyine nyuma y'uko ibi byemezo bigiye ahagaragara. Hanyuma Dr Micombero ndabona asohoye yanditse inkuru n'ubundi navuga ngo isa naho rwose ishinja cyangwa se irimo iravuga ko ngo M23 yashimuse abarwayi mu bitaro bya Sebeka Ndosho ndetse na Hospital Hill Africa. Iyi nkuru urayivugaho iki Vincent? Micombero izi nkuru amaze iminsi azandika, ishinja M23 ko yashimuse abantu bagera mu ijana bari bari mu bitaro bya Hospital Ndosho, ndetse akavuga ko hashimuswe n'abandi ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 15 bari bari mu 116 bari bari mu bitaro bya Hill Africa, ariko bari barwariye muri ibyo bitaro ko M23 yabashimuse ibita abarwanyi bo mu ngabo za leta, bakaba bari kumwe n'abandi baburiwe irengero ndetse bakabura n'ubuzima. M23 nta kirabitangazaho, dutegereje kumenya ikizabivugaho.
ese iki kintu wenda tunagenda tugana ku musozo cyaba gishoboka gite ko tuzi ko yo 23 ahanini twagiye tubona ahantu henshi ahubwo iri kwita ku barwayi b'izi ngabo cyangwa se b'abasirikare b'ibi bihugu rwose bagendaga basa n'aho bakomerekeye ku rugamba. Ese buriya si kwaba ari ugusebya M23 kugira ngo n'ubundi amahanga akomeze bayitere icyasha ku mahanga? ntabwo twabura ko ari ukuyisebya kubera ko mu tuwambere ibyo akunda kwandika ntaho biba bihuriye n'ibiba ku rugamba. ubona ko ari umugambi wa undi wa Moyaya Patrick mu tuwambere abakorera muri ubwo buryo. dusoza hari urundi rubanza rwasubitswe, urubanza rwa Bukangano rwari rwateganyijwe kuba ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 rwimuriwe ku wa 14 kwa gatatu umwaka wa 2025 kubera ko ababuranyi batitabye aribo Matata Ponyo ari mu kiruhuko cy'inteko amategeko, harimo Christo Groble hari mu kiruhuko cy'uburwayi cy'iminsi 90, hari Deogratias Mutombo wari mu mahanga. Urubanza abantu baregwa ko banyeje amafaranga angana na miliyoni 205 z'amadolari y'Amerika yari agenewe icyanya cy'inganda z'ubuhinzi n'ubworozi. uru rukiko rero rukaba rwarafashe icyemezo cy'uko urubanza rusubikwa, rukaba urubanza rwari mu rukiko urindi remezo ry'itegeko nshinga, bakaba barafashe icyemezo yuko aba nibitaba ruzabone kuburanishwa nk'uko byatangajwe na perezida w'inteko waburanisha ku rubanza. Yes, reka ngushimire Vincent, urakoze cyane ku bw'amakuru utugejejeho muri iki gitondo. Nawe ndabashimiye, murakoze cyane. Yes, nguyo rero akaba ari Vincent watugezagaho amakuru n'ubundi birebanye cyangwa se na politike na diplomasi byo muri aka karere k'ibiyaga bigari, ndetse tunasimbukira no hirya no hino hari by'umwihariko hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero tugarutse gato cyane turi no kugana ku musozo kuri ya mirwano yaramutse mu masaha ya mu gitondo nk'uko turimo kugenda tubivuga. Iyi mirwano ikaba irimbanije cyangwa se ikomeje, gusa ariko ngo M23 ikaba irimo kugenda ibyitwaramo neza, dore ko iri kugenda isubiza inyuma ibitero by'izi ngabo. Amakuru rero aravuga ko ari ingabo cyangwa se ari bwa buryo bw'izi ngabo z'abarundi ziri kugabaho ibitero, batangiye gusa n'abaharasinga batangiye gusa n'abatangiye kugenda baharasinga M23, ariko bishobora kuza kubaviramo ibibazo bikomeye cyane, kuko biraza gutuma nyine nayo ibibataka, kandi nibataka irabataka igamije kubakura n'ubundi aho bari gutera baturutse. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta kindi kiri buze kuba kihava, ni ukubakura hano muri Sud Kivu cyangwa se hano muri za Uvira hose bakabavanamo, hanyuma bagashaka ahandi hantu birukankira. Niba bari buze guturiza mu gihugu cy'u Burundi, tubibutse ko harimo izi ngabo zirimo ahangaha nazo za South Africa nazo zirimo muri iyi ntambara, nubwo twagiye tuvuga hanini ngo ni ibitero ngo by'abarundi ndetse na FARDC, ariko ntabwo duhwema kubibutsa cyangwa se ntabwo tuza kugenda tutababibukije ko n'izi ngabo za South Africa nazo ziri muri uru rugamba. Reka rero dushimire abantu twabanye kuva mu gutangira ikiganiro kugeza tugisoje, mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Barakubwira bati roho nzima mu mubiri muzima. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Ibibazo bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo
z'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi munsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mara igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.